Welcome back. It's the Van Rap Radio. Ngazina ndikadwandi duka nswana ndingwana ndo mahungune. Hope anefune mabahone. Maybe ako different maybe otakala. Maybe zukotangana vasideori machino ni lavutano hoitia zitu hutanga dziabuya nduri hey varu bali athangasi namusi yavori hai rudzula hava ro together and this last day. Mara mafunga ndakudanga watu. If you're on social media or mostly if you're on Twitter, what the one zivona zori una mapunga ka Twitter na kuiteya ni mapunga na kusumbedzisa zori Makhadzi ka canceliwe kana Makhadzi katutiwe Makhadzi ka kwashikanywe kiriwe aipere ngori zinaita zoni vari a stage ni kana ange nthabule gelegeni vakamapungo fi hai azikokuna azifune azitanganedzeyo hezwi zikoitea nga muramusi ho vana mapungo ane leva diva ni mapungo ri Makhadzi ango nominate Makhadzi award una su zwinji ena musodite uri aba winner the song of the year na musodite winner nenge hothe yako dio wina honezi radio ya mwango chipela nge lwimbo lawo kodito ketenya pedzi hayi zvaimwa panda hadibuna su zwinji zine watu kudizu yambore heva nabashu muna ndukwetia mini kana ndiyo no venda kana ndiyo no Limpopo pedzi na musi mapungo ndi amuramusi kusedzori una video eniyo jiwa nge mrau ngadwa ngwanu wapera ho mingwani ya mrau ndidzi video dzine Makhadzi ra zvidibora achiperforma wadibidza vasuwana wadibidza vatu at dance stage ni risike unera china rote yakudichina nani lotoma anitaluchedza uri zvinoda kuditi ari dari kuchina so ndanifara so haiteya so inaita so zvava so ngaurari so wakongwana musi zvavona so nepala zvino ukosvika une havana dzimwe dzadzi influencer kana vana vamwe vatu vana kusumbedzisa sofi ha vatu hunga vari vobhadheliwa nga muramusi wavana mapungo hai adzisamori hango nominatiwa ndi vatu vane vakoshera dzivideo dzenedzo dzine Makhadzi akuchina na vanhu akudzifarafara nga panda nanga matungo nanga murau nanga apa uri vakudzichina nepala vaikusumbedza azvingokuna vamwe vakudziambori ndi sexual harassment hey ndi mini pedzi vane vava vakuzidiva vari no ni vanototenderana nichijina stage ni vanonodzi ngori vo vana nyambedzano ri kuita zwithu so and vunji ya vatu vava kudzizvidiva uri asvika hune avo ri ngovidzwa stage ni nga Makhadzi zwithu zwa so zvikuditeya zwithu zwa radio zvikuditeya so vone valivona hani nepo vabahone pungo lorali valivona hani vafara hani ari vakuvona uri Makhadzi ukosvika hune avidza vamwe vavanna kana vasuwana kana vathangari dari jive rote stage ni ri kuita my dali my sweet my what vone vazivona hani anepo ya ndi pungo lene lavori liko trend kana nina wori liko lereda nga manda ane pakadzi social media kana ka mapungo ane alu BBC alu Davidzani une vatu vakho vahamba hone vakudishera zone vakoshera zone avari vodzi vazivona hani ziwafara hani vazifisa hani zokhakhea aise panda zvitofita uri zvi-offensive vatu vakotomuvhurira case ye nga mina hone case zvichikoda nga muraha musi hosvika une vatu vatakuchedza vachikwamwambera huko lwiwa kana ene munhu adiamba zoyamba zonori atingofarira zvavudi nga zvaitira kadzisama vone valivona hani vazvifisa hani avari vodze nepo vanga comment anepo kadzi comment vadishare anepo kadzi social media vakudibudzisa vamwe uri vone vazvivona hani ngori nne heli pfungwa atilifesesi na nenorali nne yanga point iri chakale nisaambi chakale nopumura mulandu rine dzidzi celebrity njizi radzibona zikudzichina na vatu ndi vanji vane vadzi just stage ndi vanji vane vadzibona kadzi TV asi zvino zvakotoma namusi zvino vewe thaidzo yavo igai ngori nichipedza nepo neri apuna music nerisa techelesi nisa techelesi zvino dzi video dzanongo dzivonera mini ne ndiduka niswana ndi ngwana ndo mahongoni avari vudze vudipfi yavo uri vone vazivona hani hezwi zvine hakupfi Makhadzi okaka ngafunga heli I'm gonna come back na imwe video ndizama uri nditanganyisa video ndidziwana ndidzidise hapa vari vudze na video ine yavo ndi video ine yavo ri ikubva ninge ndiyamba ka Power FM. I'm gonna play it vapfe vudipfi vamwe so I'm gonna drop couple of videos dzine dzadari kwazidana iso rifozori vone vazivona hani nne nderi hai Makhadzi kaise panda na zvino yakona zone nda